timeline berapa kumban pertama WP ke permi ke order biar day but ke defacement of common practice public places but badai rupi habijaka Jong krusimet hagapor keblabu hapo absau bynta kini common buildings practice sabra bynta hagi public space but nyapo bynta bedai bat ki private space bedai bat ki private space tegi long ni long boka kapor long nyapo kemut yek ki la dekat don ke jengbu khamtam bami bat dul jong ki political executives have private space kalong ba ki dai ban yo permission neki rajaka yek bom yo ke MC ke ong kita ru dai ban ribu ke kena segala kepadon kam ba penyabat khamtam keling jong ki political practice bala ibu hangno wat lagi jaka ki private jaka jong ki rusimat ru tapi kena bap layo permission layo ki manjur na gitu kita jaka ki wei pat ko order ke ba long broadcam ban permi ke to sik long ba ngila permi ke order ba omsha su ban ra ya ki tier mo penusa hamtam ni ki arms wat la dikidai ki license holder ru bat ngil permi ru gitu ki ya ke section 144 CRPC domsha re ban ra pisah lebu isai kelong santho haja sha ban ra mo kita ki pisah nang ta ki jing mo kitu ki jewelry ki pemtatar ni permit haga lagi order hagitu ki smihi but kat ba ngayo report neki sektor repair ya ke khamtam ya ke to order berdai ke defacement ke pendap hapo ke mo hapo tu nyau nyapu akantahi ke report layo no borok ki sektor officers but kat kum ke report ledap pendap ke kam jengki henrei let's say hakim dong ki ba kim yoi ya kata mo henrei kena kampat kot hire nama nang ne chekmat ru let's say wat hadap lewen lu gidang don bersang ban ibu kene gedang ya kethengi ba ibom yo permission bom niu kemut ke kamram jong ke tuki FST bat ki sektor officers balik beng ya kita te kene kedai ke sin bengkong bengisong hadian beladap announce ya ke schedule election suka ban brief yo pi numela ke A ke ba lalle bat ki A ki bang ladap set up for district ladap bu lai thu sangot ki sector officers apro lai ke liki SC bapet lebih jong ki SC nang ta kendai ngot ki sonal magistrates